Sembut Menteri Rangba Kejelau Pak Preston Jensong, Pumkongsan, ulap liak First Referral Unit, bat bo yo mau nong rem kentiu kordan ya ke penursela CHC, sya ke Subdivisional Hospital, ha ke balai dan rengkat ke Menteri Ketenat Kakut Kakia i Dr. Ampuri Lingdo, Principal Secretary Ketenat Kakut Kakia Sampat Kumar, nangta Director ke Health Services MI Dr. JS Mumin, ki Officer Sarkar, Rangba Ashnong ke Urkso wa Patau, penursela uba Lingdo, bat kiwi-kiwi. Abagran ni gajing ilang ubah Preston Jensong ulapan pau gajing angno jangka sarkar ban kentiu gajaka sumar kaleng gajela. Ban ulapan pau bagajing kentiu kordan ya ke penursela CHC syaka Subdivisional Hospital kan kentiu shibuan ni gajing yo jing sumar kinong shnong bat kithan mamarjan. Ubah Preston Jensong ublong ru MLA ke penursela constituency ula kentu ya barok gibedan bentalang bat ipat ba banetrailang haga baweng gajing akaliang kakot kakia. Bat ban penbahai gajing long jingman hakabede ba kakot kakya. Ula banjur ke jinglong kongsan bandon ke kakot kakya baru ula ai kublei ke jing tray klem shong that jing doktor ki nurse bagi nong tray kakot kakya kam tam ki than kondong. Baru ula kentui nong shong shnong ke penursela bagian pendrong kerteng ila de ha ke MHIS. Bat ban penia soalang baru adhar card jongki mane ke jing mentoy ki bedai bat kakot kakya. Nong shong shnong jong le than. Sa sisi ngaskopan ko. Sim kabu ya kan ikala kabaka sorkar kapli menne uprisbus ketri lakren ba katuka MHIS kajimyo jongi ya katuka MHIS sanlak laipo kelade sisa kaji kerku gakra don pat tenteng kiba klem pat register MHIS anda kli balai ngamdon ada harkat. Anda kli balai don ada harkat bating bapen kelada kharo beri. Perhatiku kita kli. Don kibawan sanga kibi kendu kibi gipat jong ko badu yarap len. Ki khon jong iki jo ban ada mission hakata kajaka kau ti teng sikiwe ki jala. Mau balai. Namar bom yo ada har. Balai yo ada har ningi dengan tre. Ite ngomele biting la don mo ka eke ka bajia ka basneo ya kita kibayo ika adarka nisyo sneo ba om gibriu omlom komei ko pa balay pisapting watang ban register yeledi ya kani ka adarka iya ka budget ka bangingi pa sa hapo ka assembly kabawan nengkong naki department kabangi ai bun kapisa kade ka education department kabaar kade ka health department kabalay kade ka road sector department balay ngilig kata balay ngilig bu priority kita Namaryo i kine kide ki lightly ki mau bersih. Banra haki kleu yen jong kajela gejongi. Ban penreus pa ban penbit penbiang ban pensuk. Yakir kom trekam. Kenamba kakamai kakaji. Kenamba kanongrin jong kayin ka sen jongi kanlong ka papu ka papri ka papit ka papia bat nakini nget yan kapadon kam tam day ka jingko jikia ngakini ki kendiat banai bang sito ngasutu pa plan le no pinlong di putih si penistana, pinlong MLA na, pinrus pa na, pinduk na, lada pisito. Lada pang, token maleno Wat ong tayo perus pa, ya piu baduk lo, ong no. Ya baduk lo datang kamut long kumbasakim. Kanang sitom, nalor baduk, nalor besito. Ngau pisno badon paha katakari kabangi om kedujo dengan aku aban om nak katakada sim kabu ya kane
ka jingwanra jomi na besorka